Roja rojbûna rêberê gelê Kurd rêberê gelan serokap û em vê rojê li tevahî gelên rojhilata navîn li tevahî malbatên şehîda li tevahî şervanên azadiyê li tevahî jinên azadîxwaz li tevahî jinên ku îro ji bo azadiya xwe tekoşîn dikin em vê rojê li wan pîrozî dikin. Giringiya çarê Nîsanê ji bo tevahî gelê rojhilata navîn wekî mîladekî nû ye. Bi fikrê serokatî, bi felsefeya serokatî, bi naskirin û hebûna serokatî îro hemû pêk hate û taybet jin jî rastî û heqîqeta xwe nas kir. Yani serokatî rojbûna wî ne weke her însanekî normal e, bi xwe re guhertinekî pir mezin bi mîlada wî re guhertinekî pir mezin li rojhilata navîn taybet jin de hat çêkirin. Îro jin ser fikrê serokatî xwe rêxistin dike, ser fikrê serokatî ji bo azadiya xwe ban dike, ji bo azadiya xwe tekoşîn dike. Bi wî rihî rabûye ser piya. Ji bo îtin em weke însanekî normal rojbûna serokatî nagirin dest. Weke mîlada tevahî civakan û bi taybet weke mîlada nûbûna jinan digirin dest. Ji bo wê em rojbûna serokatî rojbûna xwe dibînin û em wisa jî nêzî vê rojê dibin. Bi wê giringiyê nêzî vê rojê dibin, bi wê hesasiyetê nêzî vê rojê dibin, bi wê wateyê, bi wê maneyê em nêzî vê rojê dibin. Niha serokatî serokekî netewî ye jî. Lê me destpêkê jî de got ji ber ku fikrê serokatî, felsefeya serokatî îro roj bandorekî pir mezin ser Şerqil Ewset kiriye. Yek ji wan bandoran em bêjin jin bandora xwe pir mezin ser jina dayê ava kirin. Di ti baweriya de, di ti ola de, di ti ewa de mafekî jinî sedî sed nehatibû dayîn. Yani her tim necetperestî hebû, cinsiyetperestî hebû, olperestî hebû, tim însanên zeîf û însanên qewî hebûn, însanên zeîf û ew hebûn. Wekheviyekî di nav mirova de nehate ava kirin. Carayekê bi fikrê serokatî, bi felsefeya serokatî tovê wekheviyetê avêtin. Yani wekheviya nêva her du cinsa de, wekheviya nêva hemû zimana de, wekheviya nêva hemû çanda de, wekheviya nêva hemû nasnama de. Fikrê serokatî giringiyê dide her tiştekî. Em bêjin ji xwezayê bigire giringiyê dide, ji heywana bigire giringiyê dide, ji dara bigire giringiyê dide, ji kevir bigire giringiyê dide, ji însan bigire giringiyê dide. Her tiştekî li vê gerdûnê de jiyan dike xwedî giringiyek e. Yani ehemiyeka wî heye. Bi tunebûna wî re tewazuna cîha gerdûnê xera dibe. Yani gerdûn bê heywana jî tewazuna xwe nehefidîne, bê însana jî tewazuna xwe nehefidîne. Aynî wextê di nav însana jî de niha heger hemû pêkhatak hete tunêkirin nayê manî ku pêkhateyê de jî were bihêzkirin, were qewetikirin. Ev fikrê serokatî de ava kirin. Ku însan karib hev re bêhtir dewlemend jiyan bike, bi nasnama, yek nasname, yani ser gelek bawerî, gelek nasname, heqîqeta wê cinsê jin û mêr em bêjin taybet fikrê serokatî de ev derkete pêş. Ji bo wê ev mîlada serokatî mîlada gelê rojhilata navîn e, mîlada gerdûna ku em tê de jiyan dikin, guhertinekî pir mezin di gerdûnê de tê çêkirin. Ji bo wê jî em carek din vê rojê dîsa jî hemû jina pîrozî dikin. Bi wesîleya vê rojê nameya ku serokatî ji jinê êzdî ji tevahî civaka êzdî re şandin û ji tevahî gelê rojhilata navîn re jî şand. Nameya serokatiya giştî a banga aştî û civaka demokratîk di wê bangê de hêzekî riya çareseriyê dîsa ser vê gerdûnê hate peydakirin em bêjin. Serokatî banga aştiyê kir û civaka demokratîk kir ku her yek karibe ser civaka xwe, ser netewa xwe, li ser baweriya xwe weke berê çawa berî 5000 sal berî ku dewlet çêbive, berî ku desthilatdarî çêbive, berî ku necetperestî pêşkeve, berî ku olperestî pêşkeve, însan çawa hate ser rûyê erdê weke însan çawa
خلقی و چاوا انسان و ناوا خوازای ده جیان کر ام بیجن دناوا هفسنگیه که سروکاتی خوازه دیسا و جیانی وگرینه یعنی به کو دستلاتداری تیده هبه به نشد پرستی هبه او بانگا سروکاتی جی دناوا او قاسا آلوزی کروجلاتا ناوین هیا بانگا کیریا کی چاره سریه ام وک جواکا از دی وسیله و روزه جبو بانگا سروکاتی گشتی جی برحی و بانگه به مورال و بانگه به گیرینگی و بانگه ما پیشگیری خدا نشاندن جبو پیک هاتن و بانگه جی ام تکوشین و جی بدن مشاندن تشته کد که سرمله ما لی تشته کو راستی وک جواکا از دی تایبه جنه از دی مورال کی زیاده تر دامه هزه کی زیاده تر دامه سروکاتی جواکا از دی تایبت نامه ریکر ام بیجن دنامه سروکاتی ده گلک شیروه گرینگ هبون جبو جواکا از دی دناوا ما شیروه اهری گرینگ تریجی واته داینا برخودانی آجنا از دی یعنی سروکاتی ده نامه خوده هم سلاوی کو سروکاتیش مرا شاندیه ام جلوه داری سلاوی خو حس کرنی خو جیای شنگاله جی سروکاره جی ریبری گلاره سروک آپور ام دشینن عینی وقتی پیشگیری کو سروکاتیش بو مدایه دناما خوشی داد بیجه از همه شرط و مرجاجی از گل جواکا خوی از دیمه افجی گرینگی کی مزن یعنی سروکاتی و ده نشاندن چه قاسی زحمتی بجی سروکاتی پشتا خوناده جواکا از دی و به فکری خو و به فلسفه خو و به نرنی خو بگل جواکا خوی از دی به اف مورال کی پرمزنه یعنی عالیه معنوی ده هزه کی دیدم هم سلاو سروکاتی هزه کی پرمزندان ما هم جی پیشگیری سروکاتی جبو برخدانیا کو ام دیدن مشاندن تکوشینا کو ام دیدن مشاندن معنویات کی مزن یعنی دا جواکا از دی یعنی نها ام چند ساله تکلیش سروکاتی قطبو برای سروکاتی هر هفدیتنه چه بو مج نرینه خو به پار نهشتیه و هر تم نرخانه وی سر جواکا از دیب گشتی هیه لی وی جاری به تایبت هنگ نقطه ده سروکاتی سر وکا گوتی نیشان کر یک برخدانیا کو ام دیدن مشاندن برخدانیا کی پیروزه برخدانیا جنا تکوشینا شنگالیت مشانده به پیشنگتیا جنا تکوشینا کی راست دریا راست دیه ام به ایدی ام باور بون کو امش ایرو پیوی سروی تکوشینه باشتر بدن مشاندن خورتر بدن مشاندن ناو نامه ده جی دیسا سروکاتی پرزگریکا روجلاتا ناوین به پرزگریکا ازدیا ده یعنی پرزگریکا روجلاتا ناوین به چاره سرکرنا پرزگریکا ازدیا تشتکی نمعقوله یعنی سروکاتی دهنامه خود جی پرزگریکا ازدیا جی آنی سر زمان ازدیا تکوشینه کی چاوا بدن مشانده جی آنی از هر زمان یعنی خباته کو ازدیا ش فرمان دانه مشاندن خواره خستن کرنه هیزا خو پاراسنی آوا کرنه ام بجن جن پیشنگتیا وکریه همیشه جه خود دای شیرو وکرن کو اف خبات باش تی مشاندن لی ام لازمه وی خباتی خورتر بکه هستر بکن عینی وقت جیده دوی نامه ده ارککی دیروکی دوی مرحله آویتی سرملیمه ازدیاده ارککی گلکی دیروکی آویتی سرملی جواکا ازدی ملت ازدی جبر سروکاتی دنامه جیده دویجه جواکا ازدی لازمه پیشنگتیه جه بانگا من آشتی و جواکا دموکراتیک را بکن ده روجلاتا ناوین ده باوریا ازدیا جیده هر تم جواکا ازدی پیشنگتی جواک هویه را جتفاقی را جبراتی را کرنه مثلا قول ازدیا ده دویجه دبيجي حفتي ودم لطاور الرحمه بشترى المور الرحمه وشاغي خيرش حفتي ودم لطارد خوازه ايرو ديسا او اركل سر مليمه ازدياي لازم ام بدورا خب حفتي ودم لطا بفكرن ام كارم برزغريكا حفتي ودم لطا چاره سر بكن برزغريكا ما چاره سر كرنه باوان ري برزغريكا ازديا برزغريكا عربا ري برزغريكا ازديا با مسيحيا و گريداي برزغريكا ازديا با كردا و گريداي برزغريكا ازديا با همه پيكاته كلفر جان دكن گريداي يعني ام باش بزانبن ام وقت جواکا ازدی تواهی جواکن در دور امر روشلاتا ناوین جیان دکن ما علاقه دار دکه ما پرسگریکا وان چاره سر کرن ما دست آویتیه نها ایرو روش نها اف میناکا کمشنگ آلی داوا کری پیوسته بون نمونه جبو تواهی روشلاتا ناوین خود ناو ده بگره جبوه جی
سروکاتی نامه جشنگالی رشان مورال کی پرمزن معنویات کی پرمزن هم جی جواکا ازدی خوش مرحله کی نور حاضر کر مرحله کی گوهردنی و گوهردنی را حاضر کر لگوری نامه سروکاتی جواکا ازدی خوست خو پنگاوه کی دست پی بکن یعنی بنامه سروکاتی را پنگاوه کی هاتبا دست بگیرن لی ما باش دید یعنی سروکاتی ایزن کو کمپلو سروک چکرن هزو کو نخوازن پرسگری روجلاتا ناوی چاره سر ببین هزو کو چاره سریه جی د خطاب سروکاتی ده جبو جواکا ازدی جبو تواهی گلین روجلاتا ناوی جی یعنی بانگا سروکاتی آگشتی جی بانگا سروکاتی جبو جواکا ازدی زمان سروکاتی زمان آشتیا نه تیده هبو چاره سری تیده هبو عینی وقتی جی ماف یعنی بکو زمان سروکاتی ده تسلیمیت نبو کو ام خود تسلیم بکن دشتکی وسا نبو زمان سروکاتی ده برخودانی هم دانش مشاندن سر اساس کو ام ماف خو میسوگر بکن او ماف و بردوام بکن سر اساس احترام تبادل وان بو لی اف هزن کو اف کمپلو کریه اراده گلان ناس ناکن اراده جواکا ناس ناکن دیسا هم هرم پاراس نامدیا ایریشه خود زیاده کردن شخص دولت تریده هم لروجاوای کردستان ایریشه خود زیاده کردن عین وقتی شخص دولت عراقی ده ایریشی سر جواکا ازدیجی کردن دان مشاندن یعنی خواستن بانگا سروکاتی سر بانگا سروکاتی بگیرن و روجه به جاره که ده بگوهرن زمان آشتیه جه زمان آشتیه زمان شر آوا بکن جه چاره سریه پرزگیره که خورد کرن و ناکوکی مزن کرن بده آوا کرن و هر به پرزگیره که کورتر بکن اینها دولت عراقی ایریشن کو حجده مها آداره لسر یبشی هاتا مشاندن شخو حفده مهی سروکاتی جبو جواکا ازدی بانگ هات حجده مه ایریش کردن هم یک روجف خواستن بگوهرن دو بیشتر جواکا ازدی عراقی آشتیره نحاضره عراقی چاره سریه نحاضره عراقی مافداینا ازدیاره نحاضره و جوکهویا نوا جواکا را نحاضره جوای اوقاسا ایریش سر جواکا ازدی سر بیکاته ازدیا و اف ایریش شخص ازدیاده لسر تواهی پیکاته شنگالی ده تکرن ایرو روز راست ایریش سر جواکا ازدی تکرن لکید شنگالی ده جیان دکن عرب جی مسیحی جی شیعه جی سنه جی کرد جی کس راحت نینه یعنی دما کو ایریش هات سر عربا جی ازدیج راحت نبیش بلکو ام سر عینی جغرافیه ده جیان دکن ام بهور جیرانن ام بهور او دکن یاش بوه نها بانگا سروکاتی هیوی سروکاتیش گل هی جواکا هی هگر اف بانگ تهویه کی می حکومت ونینه حکومت و دولت و هزن دستلاتدار زمان چاره سریه یعنی ام سر کردن دک و دولاب و فن و حیل و اویوان یعنی دخوازن ما کوله بگیرن دست جواکا ازدی کوله بگیرن دست جواکا کرد کوله بگیرن دست مد بن دستلاتداریا خو سر ما بدن مشاندن نها بوسیله چهار انسانه و بانگا سروکاتی ام وقت جواکا ازدی تشتش کجمت خواستن ام هنک تشتا بريال جواکی بکن ام وقت قلب بکن ام الهویه دولتی نمینن ام الهویه حکومتی نمینن ته هویه کی من جنای پیوست اب تشتی کو سروکاتی بانگا سروکاتی که هگر هزن دستلاتدار لدیجی و بنجی نخوازن اف بانگ بجه جواره ام تگوشینه کی جواکی بدن مشاندن ما چاوب هزار ساله به دولت به هز شنگالی ده کنگی دولت خودی رول بویه تجاری دولت خودی رول نبویه دولت نه پرزگیره که جواکی حل کری تجاری دولت جواک نه پاراستیه تجاری دولت حکومت تشتک ازدیار نکری جواک ازدیار نکری پیوسته ام وگرم بری 100 سالی مقصد سالی چاوا جیان کری ملکی دری دوان دا کری املو دری لی بگرن نها جواک ازدی نزی جواک کی کومیناله بوسیله اوی روجید ام کاربن کومینا ناو جواکی دا آوا بکن ام کاربن جواکا ریخستن بکن ام کاربن اتفاقا جواکا چکن ام کاربن یکیتیا جواکا چکن یکیتیا ازدیا عربا چکن یکیتیا جنین ازدی جنین عرب چکن ام کاربن یکیتیا شیعه و سنه چکن ام کاربن جواکی خوب خو ریخستن بکن تهویه کی خو دولت نکن به وسیله یعنی تکوشین امی جواکی تکوشین امی اتفاقی تکوشین امی نتوا دموکراتیک سیستم نتوا دموکراتیک دانا آوا کرن و بخورتر بوه و بهستر بوه لسر وی اساسی بوی رحی برحی بانگا سروکاتی برحی نامه کج ایمرالی حتی بشنگالی هاتیه
و خودی درکتنا لنامه سروکاتی جی به بخوا خوا رخصتن کرنه به باتفاق ناف جواکا دا آوا کرنه به هزا خوی پاراسنی جوهری آوا کرنه به تکوشین همه سروی اساسی خود پرورده کرن و خود زانه کرن و فکر سروکاتی لهر دری دانا بلاغ کرن فلسفه سروکاتی لهر دری دانا بلاغ کرن نامه سروکاتی جی هر کسی را ور شیرو بکرن هر کسی جی تبلی بانگا سروکاتی بکن